Hello, Mami Jonah to say. Ejaja che. Jo. Ansana sipo kubebano. Bese na otumi ni nti wonka. Eje na ewo ho a odi be ma Ghana for be busumi ayenti wonkan. Akonta metia Ghana for nyina atia obia. Na ensewa wa ha de be ensem de doso. Enyame adom COVID-19 e kopom. Enema nyina ya fine. Yeah, fati nyuma Amankwatia se wo vaccine. Ghana for bi wo ha be said wo kano. Ye nkofo be de Amankwatia tutu mo ho ato nsem be na ekoso. Na na dan kwaso so ba ha mu nsem ni de ja. Nsem ekoso ko wa de be me na edoso de. Ghana for mo tutu mo tuma e nkofo na nsem be. So, etuta tumne de sipoku agina ekira obepma ye Amazon ono de eja mesuma no ma no korure mu ho na eba ho no no betima bolo to fakata FM amaye eja central form so bi wi ai e de na osusu de oni tutu form na bedru ho e de na course Ghana for na mo ho de na mo ye e na bedru Germany no no question ni nefe the word German Abrofo SCV na adan kwakufu ado ye Ghana man pegini na akono efepata na ye mu bi na ye wo problem no e bi ko jina ka kan send ya sabe na mu ya be ma onu ya ba de ni tun yi ma no ka kan se mo o platform ito but that o ka work so na ye economy no on take country ye ni ma就ko ni send degree and so in the country ya jina ho that since government come to the place but that it's the question, and then maybe I said, Uncle, since at this time, and yes, I got a phone, almost 61 margin in there, go to Chimono. From whose house, you see, and yes, and the power customer is really already. It's them and that, maybe I bear my pump, so I join it. That's to do this one. Jo ye beko eye sipoku ahumana to mo a enko ya jo ye hwe eye pambo enka bibi kakrama me na afi yakọ UK yo anti jo ye betcha na yada atifo Sunshine FM ni Asempa atifo ni ahwefo ni ase na mi ya ba kasin bi ohun akoye nsem bi Ghana akoye nsem na ho se o man pe itu kwa ji be gu na nimas see this Ghana ye suni e ban no afedi ye culture bi no ye ya say no so Akonta jo ferry time on man penny for ye bi na nya ye si fie di fie na mom wa ba manania the way o welcome President Akufo-Addo war Germany Asempa FM Enti bibi wo ho a e system ye sinyen tumago and ye si hatabonten enti tabu ko gina ye sa ne mana na eye de mum ye nya sha se bi nkurate se no it's time for you to stop e wo obi a won fundamental right nanso so enye ba bia na ye Ghana fo e nipa bone fo pa e wo wiase won to koye hu se Ghana fo enti ye nya sha se no na e dru ba bia Mama yen tre fie ni ya manya sama fine baby gina contain quick edit Mahama breso Akufo-Addo ko be sanse mo mum yen nya ni what to kwanya ba ilob what to kwanya ba hunyansa ni ndie na ko gina okika sanse mo ya shame so ti Germany na mo ye sa niema we mum yen nya Akonta jo nya de efe nya de ebu nya de ye ni die ebi say make am nimpenifo ko shia papa the respect a manner how much more so a citizen of the country who guna ni ma now said you who name as you are the baby Ghana na who catch the Abrofo ni se Ghana nye no investor bi ya ye de neighbor no be jai adwuma bi anko nti Akonta jo mesre yemiamo itam se enye Akufo-Addo nye Mahama nko sansem na ye na manane tantantan gu ye mpenifo ni ma se no ye ntwa so once and for all Akonta jo me das jedamase wode obudia bay enokre enye nana time nko na Ghana for akogina bonte welcome ye ye mampanyin se mo kan efi Kwame Nkrumah press no kra no ya hu ni saade na mum ati se Fourth Republic dey aye ade a asefem ade a tan ade aniwu se wo mampanyin eba na obepe bibi abafie wo so otukwa wo kope bibi abafie na se odi wadeja beto abonti saade a na eye ade bi a se afanu ni nyina no ye de tu ye hofo
say anya wo die a wo bi obeba no ɛsɛ sɛ o ka nanim na yɛ yi